Varewi tui hiya karinga kala pangshapana zan khangsung rai khaili zan me hiya karingai na manglang shik khwaipam kala aring sunina angating ngachaipam gchi da batsu sera mi winning gchang kala kaphaning la hina kashi kapha chithemi hebrew now kapik sang mati tutsa thada khani remake up the archery kamdaya baubing Infal West go to Bumley now make up the brain now Tisangai mi mati satsuera. Manipur lead drug overdose eina mi hangjishet gada tigahai report chiteera. Nishali musung kui kawai ning horsang jawdang ning the kli CM na hangishitera. Lakiangator, achon the Tangkhul Express ripaw Wungramphi Ngalung in a palmi delay, bobbing may sign at Nganangarumsa. Infal West Godrukshong suspected militants ne attack sali brainawaka tier mi mati satser. PTI pau atishoda militants sprina Godruk kala ring nai katang ban bamli kapungshong in at Amei kala bomb attack sana the police na hanga. Satsi ga hai mati ngachali ma won sa ga hai wuivang ngalavu zingum chat naula zanga. Kushirak attack kasajui yari jihamei hair shinau kala kernausan safe sakamebam the yamba how with the police nanga ma one saga haiji zingum tumada aka ngangbam surbala devi hoda a wikatingun postmortem examination wuivang Regional Institute of Medical Science rimsli quiva hawa Devi Winaungalavu, Kala police officer N. Robert Anilila, Rims Wuivang ha Kala Satsig High Katekaniji Raj Medicity Ling Hadalayaji. Now make a cup pometek sa atamji Yari Shimni Pamkasana the hanga. Security force stayed in a central units na situation jevayang sangmiya the police na hanga. Surbala Devi hi paying with me angom ingo we brave attack sajili awi akwili now make up to the tig high naji. IT pau atishoot attack saji ayang shunbung kni makai shikali shokna Manipur rifles kala IRB personnel na nguruk kada chiling a kap ngorokache. Manipur Chief Minister N. Biren Singh na nishaling shungkui kawai ning horsang jawdak nganing da khalei hanglushitair. Okutwili nishari wikamataya ling pubam golden triangle li nganai da khalei kala state with kunutot 1.5 lakh kada nishana satsu hawada nishari li kungsunghi takta sapalungra da Biren na hangsanga. CM na kahang Myanmar way ni illegal immigrants ping na ayin ni matung makanda India lirak zang mang maningla atum na drug problem na hensang sak da khalei Kala China state we kunutot saga kayang ni achon the khalei na the Biren na hangsanga. Wuivang shorkana hotnara the khalei 2018 ngapei kachang haukapok war on drugs mission. Maram lila hangsang the campaign ji haukapok we illicit narcotics lupa 60,000 crore gadawi to create Bobilui 16,161 acres kada sashman mi area da CM na hangsanga. Kala nishali kungsun 2,351 case tasangai nishari 18,000 kg to create the Biren na hangsanga. War on drugs li Prime Minister Narendra Modi na Union Minister Amei ko katomtheilak wuivang ningshiya gchila CM na hangsanga. Ngalei hi ngakhui kawai nishali khangarar hili yari na shiru khui kawai CM Biren na katongaira. Assam Trinamool Congress TMC with President Ripun Bora na Otpam Juhoir. Bora with resignation GT Party National Secretary Abhishek Banerjee Misang.
Rajya Sabha members of parliament sa kasa boran resign kasaji yari na TMC hi West Bengal wi regional party sa da kayakha hina kamataya maramakana da hanga. TMC hi West Bengal wi regional party na da kayakha da Assam wi miping na party ji atum wuivang na da mukhi sangror tuwa gaji boran hanga. All India Trinamool Congress General Secretary Abhishek Banerjee li GT Kamili Borana Kahang. Assam li TMC acceptable sakavai maram ana party Supremo West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee li tara kahangai ka ana kahang pinji implement masalak tuaje. 2022 kum TMC li wagzanga borana hangda resign kasaji a mashawi crivens wuivang na maningla ana control massacre circumstances wuivang naji. On a personal level in a communal kala Francis Forsley ngarar wafura kaji hangsanga. Borana ngasoda Assam TMC Youth Wing President Mehbud Ali la personal maram wuivang na resign saira. Tuiga hai zingum maka shikawi alungli Manipur li nishari henda kokui eina tiga hai mi hangsheta akha kaira. Chewing a jalin shinout makadaka zanga. Machine Social Awareness Service Organization SASO we report li jitamia. Stately nishari kungsung od ngurutli sharu kokui non-profit organization in report International Overdose Awareness Day kamayon li hangjitaya. SASO with General Secretary Sashi Kumar Nakahang 2004 kumwi eina achukum muyo kachang rashungda Manipur li overdose case report kasa mi tinga shashini tumarashini kada takewe mi tinga shatruk hangpangada truk we mirin kan kuya kala hangchata akhana nishar ri shijin khungwi we sakziling phumta thaw victim bingji zingum trada shini na tuida hangtruk da phanga kashungda we mi zangaji report in a state electric overdose case jungsang da khalei ninka creek ling sakayr 2005 li SASO na chikatha case phanga mang dukhuyaji ka machine jungsang mama naira da hanga Chief Minister M. Biren Singh na hanghai taka Manipur wi mi 1.5 lakh kadana nishari addiction ngardale 1980s dam wi na Manipur li substance abuse ka shock wi sakle rashungda report chuwi ati shoda Manipur wi mi ping zingum tharado hangshini da phangawi ngachai jili 4% na opioid shikachin wi sagze sampangdale kalajina India wi 5th highest prevalence rate ngisaya da hanga Asia which Amei ki country thing han shaga tumada tuma Durant Cup li Northeast United FC na mikhavai sampangai club china Durant Cup kayui achukum na kareng saya final ngahan achon kupthang Salt Lake Stadium ning rioda tiebreaker li Northeast United FC na Mohan Bagan Super Giant li 4-3 eina uera India we country take club ngachai mathami thuigichi kazang Mohan Bagan SG li yui hi Northeast United wuivang khamataya phekar ngasaya final match chui kare Tangkhul Mohan Bagan na langkai khni eina risai kha break witili Northeast na Muruka da langkai kniship eina tiebreaker watahaw penalty shut out Northeast United goalkeeper Kermit Singh na khani shida ngakhui da Mohan Bagan ni yikhui sambanga Cup chui Golden Glove Award la Kurmet na sambanga Durant Cup yui Kareji Northeast United ka katomtheilak kala team akhawa actor John Abraham wuivang ringkapha maikayang sai kanjude ngahan ka hakli hitada khayui hi 2014 kum haugapok Northeast United wuivang Durant Cup hina kareng sai ngasada club with Totrinjan kala shongzali khamataya atam ngasaya kacha Northeast United hi Indian Super League ISL katha kahaka ngahanli khanawali zang saida chotara high club na
Chilada sada durant cup trada shini shida yui hai mohant pekan SG li yui kui Northeast United wuivang ning hakme baling mikhavai kasat kami ngasara. Lakavag match wi mangali 7-2 advantage later ning hakre lekasa home team mohan bekan li kokutom bing wuivang ning sakzeng sawa. Manipur li Turkmeting vatlak in a bakery what Kayorna Pasali Satzik by Wuivang Federations of Haumi na Czech Kachin Gatongai Nan Manipuri now being Turkmeting Vatta Kasem Kala Kamata Atam Kan Kahai Bakery Brota Kayor Maramli Federation Jina Ninga Creek Press Chambao Publicity Secretary Huirem Parat Maintain Mishoka Community equality kala safety wuivang chechin la ka high pekar sure kawai hangda makamushung ara ka sa maleilak eina expired date nguida sankami hikata otsaki kham kawai hangaira press jan bau chili pay tarik trada khni thangwi ochot singjame makha sarokai bam lekai likhale ima bakery wi maram hangsanga chili expired kashai wi atam kanhai lala Darik Katarik Bishanda Yor Sahawaji, Hikatahi Yankavai, inspection maling made a gazette, Kala regulations checked made issuing Sakavai, Federations of Haumina, authorities li Boyer. Manipurli cancer, diabetes, asthma, high blood pressure, heart, kala lungs, kazat, jungsang dalay, jihangda. Chili kachikata kashakazawi kangsun malaikala pashokavai food testing department investigate sakami federation jinapoira. Kakching district li kudlai ayur ngatate da haikasa security force na pakuyer. Kakching commando unit wango police station ni personnel kala 131 BN Sikoi eina 126 BN Sikoi we Blatum zangda ayangotor wango Yalakba Hill Range Shong search operation via Ngutor Pung Troop minute hang pangada pangain Pung Jugo minute Trawia Lungdi security team jin Royal Arm and Code Kata double barrel firearm single barrel firearm 36 HE grenade detonator helmet smoke grenade improvised explosive device IED 303 cartridge, AK cartridge hibing he sampanga. Kudlai sam kapangwi maram wango police station ni register sada investigations at the leda hanga. Latluida achuri kamdaya bawing. Infal West go truk bamli now make up the pre nawaka tisangair mi mati satsuera. Manipur lead drug overdose eina mi hangjishet kada tiga high report chitayera nishali ngusung kui kawai ning horsang jawdang ning dakli CM na hanglishet tayra. Achawi bau hiling jangaira bau ngana dakli Nathum saikorali ring pagal kamhaya zing shong sasera no.